kandi barukagera ekigombe kya NRM bahigwa kurebera amahanga gandi okuga kutwaza ubuntu bwo barayitegereze uko by'ubutegetsi biri kutwazibwa otireho na no kuyongera kuba bomugasho obabuzo bahirwe Honorable Dan Chimosho obwabirari omugenyi mukuru aharukungana urwa NRM activists urubiro muri Kiruhura wakati wayombeka profile ukagishitya notegwa kushashura buri kimwe cyo kuza kugirota group engagement kutuyamba utabantu tukora political activism, social activism, culture activism, environmental. We must also do activism within ourselves. Chimosho yayongera yagira bashamirire kwatansa babana bende ntunguka kandi no kushoma amateka no kwetegereze biragiro mekore cyo banza no kwatansa habwe ntunguka agwa batene ntunguka harubuze kutoka gabechote tu bashimiye kushoma aketegereza amateka agakwatira nomero mugwabo otherwise ko botakozire icyo tukuretera wagwo mu nshobe wajuma abantu washisha amazina gabo kandi hari amateka bakwababira gushangana ushashura sente nyamwingi nari no batsa no kukomo agwategeye kuri iteka ya computer misuse act n'ebindi hari amateka gandi na penal code hari amateka defamation slander annoying the person of the president so bashimiye kushoma amateka kibayambo kumanya okubaraje no mesho na industry yabo eyibarwa we chairman wa NRM wa Kiruhura Nzire Cedric yagira ngo bitekateko byabo obyatandika kwegita ntuza kubayamba mnunga hamwe no kongera ahantaske yabo kushanga nabo bagize ikitekateko ubunje batahana bagabira radio nabo baza kugwistya bako hategeye association ibakora ibakweta Ankole media activists ne covering agureta Ankole konkate district zatandika nibanda kazo na Kiruhura tuja kora isingiro na Rwampara na Mbara sitindu gumantu zikora siti mpaka Ankole sub region no kumango bayikiriza ngo bosire nabahamagezi ahenaremu bahofabuzi konka bonke ntasiya nkomuntu babatagina mwene rya association bagikora twaza kuronda kubaraze mu system ya government okuba no bakuba abantu kubakora association nibabasa kutunga obuhagizi bwa government desha shito aba NRM kuba NRM niyo ruling party hatuboko bayitereza ebintu byabo byaza kwije Robert Wakandare nawe rukujunanizwa ukushuganisa enshonga za NRM omwihanga yasimaba ukundi hanga ryabo yayoreka ngo kugamburira government ninye kundire media activities enshonga zabo icyo kubanza nimba sima okukundi hanga ryabo koko utakumanya aho urigenda utakumana aho kuza mwe nimba simu kunda government kandi bakakunda n'umwebembezi geno yo buri Museveni okugambira government ninye kundire akubona no manya aho urigire mwe nimba no kusimba president akaba rodiyo nayo kugambira aka rodiyo mu yihanga kongesha hezi namagana ga rodiyo mbona cyo ecyo nibe mwahara government entunguka yeretse mu yihanga obusinge buru konko businge wakoze sota kandi abanyankore bayinefu mu gwenske kwihokune kugambura urwo kunogiye hohora mbene be bari munonga kumana be hora nabagambira government biko bikuzire ecyo mana munonga government eretse program nyingi mu yihanga kandi hati nekizireta kuko ikora musako yabo government yerode kandi itekatekire okubakwatira aba bwanyuma batongoza hechibina eshirukuza kubagita echibayeta Ankole NRM media activists kandi chiro mu districts eza Kiruhura Kazo hamwe n'Ibanda twakitera muheru twakinishetinga amezi nkasha twinyuma twakitandaka nyowe ngo kutandika ngo tandikire busya ka media activists wa NRM inebi genderwa kabina ebitorekerire genderwa cyo kubanza no kugira ngo abo abakwereza message ya radio bahereze message eri ahanshonga izikugera n'enshonga yihanga enshonga ya kabiri no kugira ngo yitwe abakutaye mu radio tugere kitwahinduraho ahari yabo abakutwetaga kuhindurwa ninga society gasha kwa Job Kato ahabwa Sky Television agenshonga Wabare Job Kato ahabwa makurago turugumiza mana makuraga enshonga Canon David Kabigumira uri mushugana